Ja sam Zerina Skomorac, imam 25 godina, bavim se streljaštvom od 2016. Ja sam osoba sa invaliditetom druge kategorije 80%, imam pleksus brachialis lijeve ruke. To je se desilo prilikom rođenja, nažalost, tako da sam za cijeli život ostala invalid. Ali to me nije pokolebalo u mom životu, nastavila sam se boriti, trudim se i mislim da mi super ide. Kada sam prvi put upoznala se sa tim sportom i nastupila sam na nacionalnom programu i takmičila sam se na državnim prvenstvima, takmičila sam se za kup BiH i imali smo premijer ligu i državni sam prvak što se tiče nacionalnog programa. Na prvo međunarodno takmičenje išla sam 2018. u Beograd. Tu smo, nažalost, morali ići sa puškom koju smo posudili. Nakon povratka mi smo se kupili novu. Zatim 2019. išli smo u Osijek na svjetski kup i tu sam uspjela osvojiti normu za svjetsko prvenstvo u Sidneju. Zatim smo otišli u Novi Sad gdje sam osvojila drugo mjesto u klasifikaciji. Postala sam državni prvak sa najboljim rezultatom na međunarodnom nivou za osobe sa invaliditetom. Nakon odlaska u Sidney, gdje sam isto napravila jako dobar rezultat, uzela sam kvotu za Paraolimpijske igre u Tokiju. Prije nego što sam se počela baviti streljaštvom, bila sam u jednoj velikoj depresiji. I kada sam počela da se bavim streljaštvom, onda sam izašla iz te sve neke depresije, počela sam da upoznajem nove ljude, da se družim, da putujem. Prvi put kada sam čula da idem na Paraolimpijske igre, nisam mogla sama sebi da vjerujem dokle sam dogurala i onda s vremenom to je postala java. Trebali smo ići 2020. ali zbog situacije u kojoj smo se našli, naravno one su odgođene, nijedno takmičenje nismo imali. Tako da nam je prvo takmičenje bilo ove godine prije mjesec dana u Novom Sadu i to je, hajmo reći, neka priprema prije Paraolimpijskih igara. A mislim da je doći do nečeg tako velikog neprocjenjiv osjećaj. Ne može se riječima opisati.